E pa drugari, dobrodošli u naš novi video. Nalazimo se opet u jednom njemačkom selu. Na samom ulasku u ovom selu, evo pogledajte, već su počeli nove izgradnje da se prave kuća. Inače ovo je jako malo selo. Ali pogledajte koliko su novih gradilišta otvorenih tu sada. Pa ajmo da vidimo u samom selu šta ima. Evo ovdje pokazuje otprilike kako bi trebalo to naselje novo da izgleda. A odavde počinje stari deo naselja. Pa ajmo sad malo unutra da što ima tamo. Evo ovdje i preko puta, kako vidim, isto je planirano da izgradnja novih kuća. Evo na samom ulasku u selu ima jedna autokuća od Renaulta. I ima i svoju sopstvenu školu. I kao što sam vam malo u prošlom videu pokazao, znači svako selo ima svoje igralište za sportske aktivnosti. Evo vidite kako klinci tu treniraju. Ovdje pretežno biciklisti idu ovom stazom, pa idu tamo u poljane. Evo vidite kako ovdje lepo izgleda, kako je to sve sređeno. Poljane. Pripremljeno već, znači u avgustu mjesecu za sljedeće sađenje neko. Sve lepo pokošeno. I lepo napravljeno da se suši trava. Ovo je neka trešnja. Nema ništa više, gotovo s njom. Evo ovdje ima jedna autobuska stanica. Ovdje autobusi dolaze svaki nekih 15 minuta. Evo pogledajte, i ovdje se pravi jedna nova škola. Sad smo ovdje u starom delu grada, evo vidite ovdje je crkva i ovdje je tako jedna isto kuća iz 17. vijeka. Tu ima i jednu pekaricu. Ovo je jako interesantna kućica. Neke džidža miđice ispred kuće. Evo ovako to izgleda kad se uvučete u neke stare ulice, da su stare kuće. I ovo je jako interesantan detalj, biblioteka u Buretu. Evo da snimamo ovu crkvu malo lepše, malo bolje. Jako lepa crkvica. Inače je to evangelistička crkva. Evo vidite, a ovdje su pored vatrogasci. Vidite kako su kućici oni. I ovo su jako lepe kuće, vidite ovo, iz starih vremena. Domaćak sa ormara. Evo vidite koliko starih kuća, sve su na renoviranjima trenutno. Ja mislim da oko 80% kuća u Njemačkoj su trenutno sve za renoviranje.
Ovo je isto jedna lepa kućica. Evo sad zvone. Evo malo ćemo iz auta snimiti. Kakvi se tu lepih kuća ima. Interesantnih. Opet imaju tako te kafanice sa sobama za spavanje i to je to što se tiče mjesta, znači jednostavno mjesto je jako malo. Prođete ga za 5 minuta. I ovo je kao neki mali hotelčić u starom stilu. A pogledajte, znači gdje je dole skroz to novo gledalište. Snimit ćemo još iz auta. Kuda se ide. Evo vidite i solare. Proizvodnja struje. Tako vam je to, drugari, u Njemačkoj. Sve pod konac, sve sređeno. Tu su i njemačke zastave. Eto, tako napuštamo znači ovo mjesto. To je bilo to. Ja se nadam da vam se video svidio. Pa ćemo da vidimo za drugi put šta bi mogli da snimimo.